Nakon žestoke svađe koju je imala sa svojom bivšom devojkom Sanjom Stanković, koja se završila fizičkim nasiljem, Jovana Tomić-Matora se poveravala za drugarkama ispred sobe za izolaciju. Mina Vrbaški, Ljuba Pantović i Suzana Perović su je pomno slušale dok im je Matora otkrivala detalj za detaljem iz veze sa Stankovićevom. Nakon priznanja da Sanja voli samo muškarce, Tomićeva je otkrila i kako je Stankovićeva odbila njenu prosjedbu ne jednom, već 2 puta i da ju je to jako povredilo. Ona je rekla kako je Sanju zaprosila čak 2 puta za vreme dok su bile u vezi. Ja sam je zaprosila 2 puta, ona me je odbila. Ona je pojasnila da nije klasično zaprosila, ali da je ipak bila povređena kada ju je ona odbila. Nisam je zaprosila u smislu da se uda za mene, da odemo i to. Za mene je verenički prsten da nekoga simbolično vežeš. Ja sam joj rekla da prihvati ovo kao simbol vernosti, kao osobu koja će štititi od zla, a ne kao obavezu i preduslov za brak. Onda je Jovana rekla šta joj je bilo najgore. Ja joj kažem to, a ona mi kaže neću. Kada budem pristala na to, to će biti muškarac za koga ću se udati. Ljuba je na to rekla da Sanja ima problem u glavi i da to mora da reši. Njoj samo treba pomoći da raščisti u svojoj glavi.